Welcome back to my YouTube channel Abedali blog. আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰম্ভ কৰিছো। এটা আজি গাড়ী এখন ল'ব গৈছো। তো গাড়ীটো লৈ লৈছো অলৰেডি, গাড়ীটো দেখি আইছো লৈছো। তো এটা গাড়ীটো দেখাম আপোনালোকক। এটা সৰু ব্লগ এটা হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো। আৰু কোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক, শেয়াৰ কৰক এণ্ড লাইক কৰক। বেছিকে সাপোৰ্ট কৰক মোক, ভাল ভিডিও বনাম। এইটো গাড়ী হয় এল্টো কেটেন বেক সাইড। এইটো গাড়ী লৈছো। কেনেকৈ লাগিছে গাড়ীটো ক'ব কমেণ্টত। হয় over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Hello guys, finally গাড়ী লৈ আহিছো সার্ভিসিং সেন্টাৰত। গাড়ীটো ৱাশ কৰি লৈ যাম ঘৰত, তেতিয়া ভাল লাগিব চাই। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding on. ফাইনেলি এইটো আহি গ'ল। তো লৈছো, আনবক্সিং কৰা নাই। এইটো দি মই ভিডিঅ' কৰোঁ, ব্লগ বনাওঁ। গতিকে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, মোক বেছিকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব।